Ngifisa ukukhuluma ngolunye udaba esake salibhala olusihloko sithi usizi lwentokazi yakwaNkosi kwaNongoma eyaqambela isoka layamanga yathi limqolile kanti yayilala nesoka kubuka umama weingane zesoka. Lolu daba this one is very interesting. Abantu besifazane njengoba ngiyaye ngithi abaningi judging from indabeni esitholayo, abaningi inqumo zabo abayithathayo umuntu wesifazane uyakwazi ukuthatha isinqumo engacabanganga imphumela yaso. Ngake ngabhalelwa ngenye intokazi yakwaNkosi kwaNongoma ngapha ngapha esiphambanweni. Ngizosikhumbula isigodi sayo. Ithi le ntokazi iyafundisa. Yayisuka kwakumhla ka 29 March 2021 kuMsombuluko ekseni. Le ntombazane isuka ngakubo esiphambanweni kwaNongoma iya kuphi? Iye eDandi. Yayiye endodeni yayo, indoda yayudokotela eDandi. Ngifuna ulalele la ukuthi umuntu wesifazane njani. Uthi lo sisi kaNkosi wathi mayisuka kubo wagibela imoto, mayifika lapha before ufike edrobheni kwaNongoma wafike wehle ngase police station, waseyoma khona ubus stop ola ngase police station kwaNongoma ubhenga sesibhedlela. Wafike. This story is very interesting. Lolu daba lolu sisi, it's very interesting. Uthi lo sisi mayifika la ngase ebese ya hike la kusekuseni nje ame lapha hike uhike imoto eziya kuphi eziye Vryheid or Newcastle. Shuthi imoto ye Vryheid wayezofika ehle Vryheid athathe imoto mayifike Vryheid bese ethatha imoto eziye eDandi ufike igibela itekisi. Kodwa mayithola imoto eye Newcastle uzohamba edlule Vryheid ifike imshiye Blood River. Ngesikhathi ijika nje eBlood River ibheka ku Newcastle, yena uzosala lapho ebese ehike imoto eziya eDandi. Uye endodeni yakhe eyayudokotela. Uthi lo sisi mayesamile ehike la kwaNongoma ahike ebese kuqhamuka ipholo, I mean igalofu elimhlophe elali MP number plate. Uthi ayefike lifike limi igalofu ebese echaza ku driver ethi hayi ngiya eDandi kodwa ngihike nje noma imoto ezongishiya eVryheid noma eBlood River. Bese ethi lo bhuti ngena ntokazi engene lo sisi ayuthi ihamba imoto. Lo bhuti udlala umaskandi la emotweni. Kushuthi nje mayesho lo sisi uthi insizwa nje exoxayo. Uthi lo sisi kaNkosi uma usemncane futhi lo sisi una 26 years. Uthi lo sisi uthi lo sisi uma esendleleni exoxeke lo bhuti ethi lo bhuti hayi ekhaya mina kula kwaNongoma ngapha kobambela intulo kulo line wangapha esiphambanweni ubhekele ezantsi. Kodwa njengamanje ngisuka eRichards Bay ngiya eMpumalanga. Ayike kushuthi maye eMpumalanga lo bhuti uzophuma ngapha ngako Newcastle, shuthi lo uzofika eshiye lo sisi eBlood River bese enyuka lo sisi enyuka lo bhuti eqhubeka eNewcastle. Uthi lo sisi hayi aqaleke lo bhuti axoxe emotweni ukhululekile nje achaza ukuthi hayi mina ngosibanibani ngokwaZulu ngapha ekubungazeleni kwabambela intulo. Ngisebenza ngapha eMpumalanga kodwa ngisuka eRichards Bay. Ebese ethi wena sisi uyojolaphi ngoba ngiyakubona ukuthi uyojola.
uthi ke nami ngihlekeke uthi lo sisi nami ngihleke ngichaze kulo bhuti ngilichaze udaba lami ukuthi hayi mina ngiyendodeni yami eDandi. Ayike bexoxeke uthi ke bexoxeke kusula lapho ke bedlala maskandi lo bhuti uyakhuluma nje uyaxoxa ubuya dance uyadrive yabo nje umuntu okhululekile. Uthi lo sisi ihamba imoto befike eFryhead bese lo bedlule beye eBlood River. Uthi lo sisi indlela axoxa ngayo nalo driver egcine semthanda nje. Uthi agcine semthanda lo driver. Nalo driver egcina ukukhombisa ngathi manje uyamthanda lo sisi. Sebehamba isikhathi eside mawucabanga besuka nongoma beba u2 bebheke eBlood River. Uthi lo sisi mayifika eBlood River bese thi ke lo sisi ayi bhuti ngoba wena bayazi abahamba kulezi ndawo engala mawusuka eFryhead ubheke eDandi uqala eBlood River mawuye eNewcastle uyawuyeka umgwaqo ubheke eDandi bese unyuka ubheke umgwaqo ubheke kuNewcastle. Uthi mayifika lo sisi eBlood River bese mayifuna ukwehla bese thi lo bhuti ayi awuthi ngisale sengubeka eDandi. Lo sisi vele uyeDandi avela adlule lo bhuti eBlood River afika abeke lo bhuti eDandi afike lo bhuti abeke lo sisi eDandi ebese beshintshelana inamba ebese thi lo bhuti ngizokufonela nkosazana ngiyakuthanda sengivele ngakuthanda nje selokhu ngisuke nawe lapha kanti nalo sisi uthi usevele wamthanda lo bhuti. Uthi lo sisi bese tshela lo bhuti ukuthi ngicela mawusu ngicela ukuthi ungangifoneli mina njoba ngifikile la kwakumsombuluko mina njoba ngikhona la ngizohamba ngizokushuthi ngolwesibili ngikhona ngolwesithathu ngila endodeni ngolwesine ngizoze ngihambe ngolwesihlanu la usho lo sisi leli viki nje ngila indoda shuthi uyongifonela ngolwesihlanu yimi kodwa ngizokufonela ngutsheni sengihambile usungafona angisekho endodeni. Hayi ke uthi lo sisi afika ngibeke lo bhuti ahambe bese ke ehamba lo sisi eya endodeni yakhe endlini yendoda semsebenzini indoda iwudokotela bese ntambama iyabuya ayibefike behlaleke. Uthi lo sisi angazi indoda ayemenzeni lo mjida wegalofu lade emahikhile uthi akazi ukuthi wayemenzeni kodwa unesiqiniseko sokuthi akaze emenze lutho. Uthi lo sisi wakwaNkosi ngathi bangise endodeni ungahamba ulicheck lo daba lapha epagini lethi MC Menzi Store Media SA lu in detail khona in detail isihloko sithi Usizi lwentokazi yakwaNkosi kwaNongoma eyaqambela isoka layo amanga yathi limqolile kanti yayilala nesoka kubuka umama wezingane zesoka. So ithi ke lentokazi mayisise endodeni yayo udokotela ayi ivele ibona ukuthi ayikhona luyoshani lwesihlanu ngila bese engifonela lo mjida loya. So uthi ngangithanda nje indlela akhuluma ngayo lo bhuti indlela nje akhuluma ngayo ngoba sasi ngangimbona emotweni. Ithi ke lentokazi yathi mayinodokotela ebusuku isinendoda yayo hayi uthi yavele ehluleka ukuyibamba yavele yathi kudokotela hey kahle njalo ngoba ngila angihlezi ngiyahamba kusasa. Kusho lentokazi itshela isoka layo udokotela ukuthi ngiyahamba kusasa ngibuyele ekhaya kwaNongoma. Kade fika ngalelo langa ntambama yathi yavele yathi yazi ngiyahamba kusasa ngibuyela kwaNongoma ngibuye ngoba khona into engiphoqa ukuthi ngibuyele emuva. Uthi ayinanga impela li understand ekisoka angithi phela akukho lutho nje akukho okusolisayo lithi isoka hayi kusho udokotela ke ethi udokotela hayi ayikho inkinga kushuthi usuyohamba ekseni. Uthi lo sisi ngilele nje la eDandi nodokotela akuvumi lutho ngicabanga nje lo bhuti lo waseMpumalanga kade lo seMpumalanga lo kade
engihayikile. Uthi intombazane wathi mayivuka udokotela emsebenzini ekseni nami ngasala ngapakisha into ngathatha into zami ngagibela imoto ngabuyela emva ngabuyela kwaNongoma. Endleleni uthi ngathi nje ekseni ehamba udokotela ngangiyifonela lensizwa kaNkosi ngathi ngayitshela sengivele ngabuyela emuva mina. Uthi yahleka futhi yahleka nje ngoba iumuntu okhululekile. Hawu subuyele emuva yindaba ngoba ubuthe uzohlala iviki. Uthe sengivele kusho lo sisi uthi lo sisi ngayitshena le ndoda ukuthi le ndoda akaZulu ukuthi sengivele ngajika mina ngabuyela emuva ngoba nje ngiyabona ukuthi uyoshanini lwesihlanu bese ngikhuluma nawe. Uthi ke lo sisi kwathi intambama esesekhaya kubo lesiphambanweni waseyifonela le ndoda hayi baxoxa ukuthi hey izwi uthi akazi noma yayinomuthi noma yinani. Uthi izwi uthi wayithi mayixoxa nje nawo le ndoda hayi ayivele nje ebe yimess. Uthwaze washo ukuthi yazi wena nomuthi wena. Ithi indoda umuthi wani lensizwa lese eMpumalanga. Uthe ngeke unomuthi bese ethi lo sisi manje ngoba emsebenzini ngiyaqala ngeviki ngiyabuyela ngomsombuluko kanti bengithatha insuku ngazi noma babevalile isikole noma kanjani ngoba uyafundisa lo sisi. Uthi ngomsombuluko ngiyabuyela esikoleni njoba ngisekhaya nje kulwesibili kulwesithathu lwesine lwesihlanu njoba lezo nsuku bengithi ngizoyihlala le ndodeni yami. Bese ecela kule ndoda eseMpumalanga ukuthi ucela ukuza kulezi insukwana. Ucela ukuza kulezi insuku ngoba akasebenzi. Bese le ndoda ayikho inkinga. Ayi bese vele thina ngizogibela ngakusasa esho ngolwesithathu ithi indoda ayikulungela ayikho inkinga. Avela agibele lo sisi ayikhombe eMpumalanga. Ehlala eWitbank le eMpumalanga lensizwa angisazi kuphi neWitbank. Uthi mayifika lo sisi eMpumalanga hayi ebese ke kuphoqa ukuthi ngoba akayazi kahle eMpumalanga alilinde iso aliphuma emsebenzini bese lizomlanda beya ke endlini. Bese beyendlini hayi befike belale ukuthi hayi wayengamthandi kanje umuntu wamthanda nje balala ke uthi wazi wabuya ngolwesingaki wazi wabuya ngazi noma ngomgqibelo yini lo sisi. Hayi kushuthi wagibela kulwesithathu angisazi noma wagibela kulwesine kolwesihlanu wabuya ngomgqibelo. So kushuthi wase ebabhizi nje naleli soka manje fonini nje uthi uxoxa la WhatsApp ubhizi nje naleli soka waze wakhohlwa udokotela lo wasedandi. Hayi bexoxa uthi ke ngomsombuluko emsebenzini lwesibili lwesithathu lwesine uthi ngolwesihlanu lo sisi aphinda acele ukuvakashela le ndoda lapha eMpumalanga ngama weekend kuyenzeka ingasebenzi kuyenzeka isebenze. Uthi lo sisi bese ngigibela lo sisi waNkosi uthi sivumelane futhi uthi ngeweekend ngolwesihlanu ngifike ngolwesihlanu lwalandela lapho. Afike ngolwesihlanu agibela eMpumalanga. Afike ngolwesihlanu useyaza ngithi le ndoda ihlala lapha ayigibele lezafika endlini. Uthi le ndoda besimtshela ukuthi ukey uzothatha kuphi okuvula endlini. Ahambe lo sisi afika athatha ukey avule endlini angene ahlale. Hayi uthi lo sisi ngathi ngihlezi nje kulwesihlanu indoda ayizophuma ngabo emsebenzini shuthi iphuma ngabo 5-6 shuthi ngo7 isukisa endlini. Uthi lo sisi ngathi ngihlezi nje endlini yendoda uthi ngezwe nje qoqoqo. Hayi uthi ngitshena ukuthi phela indoda. Uthi manje ngiyasukuma ngiyavula hawu umuntu wesifazane ayi abingelele bese yangena uhamba namawele izingane nje ezincane engamawele shuthi sekuyahamba kuze izingane shuthi kulako bani kodwa nje sekuyahamba kafunda isikole kusencane nje. Hayi ingene le ntokazi ifika ibingelele ehamba nezingane ifika ibingelele kulosisi sawubona kunjani hayi ngiyaphila. Hayi ungadinwa ngusibani mina kwaSibani ngize kusibani wakwaZulu
ayi ithi le ntokazi hayi akakafiki usesemsebenzini. Ebese ithi lento isho nje kahle le ntokazi yamawele ithi hayi angazi usisi ukuthi ubani, kodwa ke mina ngumama weingane zakhe, ingane zakhe lezi engihamba nazo, mina ngumama weingane zakhe uZulu, so ngintombi yakhe. Ayi ithi le ntokazi kuphele nasozwanini manje ivele ingabusathi izokwenza njani. Uthi bese ethi ebese lo sisi bese ethi ayi lo sisi waNongoma bese ethi hayi ngicela kumfonela uSibanibani ngimtshela ukuthi sekukhona umama weingane zakhe la. Ayi nangampela ethi le ntokazi ngidonsa ucingo ngimfonela uZulu. Cha lapha ndaba ezitha sekukhona usiso sifikile uhamba neingane engamawele uthuze kuwena. Ivele le nsizwa hayi umama weingane zami lo mtshentha akangilinde ngiyeza lapho. Mfaka endlini nihlale lapho ngiyeza. Isho nje futhi ngokukhulu ukukhululeka. Uthi lo sisi ayiboni lutho nje ukuthi khona into wrong. Uthi nje isho ngolukhulu ukukhululeka. Ayi ithi le nsizwa ayibehlaleke la endlini manje. Uthi lo sisi ehlale la endlini lo sisi waNkosi uhlezi nalo sisi manje lo wamawele. Ayi bese ke lo sisi wamawele ebuza ukuthi awena sisi usukaphi, ngoba nawe ngiyakubona ukuthi ngathi uyathandana noZulu. Esho ke lo sisi hayi mina ngwaNkosi kwaNongoma, ngisuka kwaNongoma nje njoba ngila. Kuthi yangaka yebo. Hayi behlaleke la endlini. Kube isikhashana efika uZulu ebuye emsebenzini afika angena. Uthi lo sisi lensizwa ikhululekile nje. Uthi mingena la endlini ifika ibingelele ihage lo umama wamawele, iphinde ibingelele ihage yena. Ebese ihlala phansi ithi hawu yazi ngiyajabula ke maNkosi umama weingane zami lo uMasibanibani wakwaSibanibani kuphi nendawo umama weingane zami. Ebesithi ke uMasibanibani sho umama wamawele u8 months u3 angazi noma yathi u3 months wami lo noma yathi u2 months, kodwa yasho isikhathi esebesithandanile ngoba babesanda kuthandana nalo sisi waNongoma. Sazi noma yathi u2 months wami lo itshela ngoba kwase cishe kwase kuyohlangana 2 months. Ithi le nsizwa my introducer lo ithi hayi ngisanda kuthandana nalo, ngisanda kumthola nje. Kodwa yambiza angazi noma yathi u3 weeks wami ngoba kwakusekusha yathi u3 weeks wami lo, ngazi noma yathi u2 weeks noma u3 weeks. Imbiza kanjalo kodwa imbiza ngesikhathi esebejule naso. Hayi uthi lo sisingxakeke ukuthi hawu lo muntu kanti unjani lo muntu lona. Ayi uthi manje ngixakekile nami ukuthi ngizokwenza njani nalo sisi wamawele kushuthi naye uyacabanga ukuthi kambe kuzokwenzakalani. Bese le ndoda ilambile, icela benze ukudla ucela nje benze ukudla. Uthi lo sisi kwasho ukuthi khona iKFC bengiyiphethe lo wakaNongoma. Uthi kwasho ukuthi khona iKFC bengiyiphethe ngamnikeza yona. Wayesethi hayi incane ngoba bazodla bonke akwenziwe noma yini nje engahlidliwe. Uthi maseke beqeda ukudla bese le ndoda hayi angazi ke ukuthi sizolala kanjani ngoba umbhede wodwa la ekamereni lami, kodwa into engenzeka mhlambe mina ngalala la ngoba yindlu le engathi u2 room nganoma u3 room, kodwa yindlu u2 room shuthi i-sitting room nekamera lokulala. Ithi lensizwa ngingalala mina la i-sitting room, nina nilale nobabili la, nilale lomabili la ekamereni noma angazi ningathini, kodwa ngicela siyikhulume lento. Uthi lo sisi hey wakaNongoma uthi ngisho ngenhliziyo ukuthi ngeke mina ngilale elokaneni, mina ngifuna ukulala khona la khona le ndoda, ngifuna ukulala nale ndoda. Uthi indlela engangiyithanda ngayo nje uthi ngifuna ukulala nayo mina.
hayi uthi le ndoda ebese esho lo maNkosi uthi lo kanongomuntu hayi besithi uthi ngiqale ngithi nayi angazi kodwa mina ngifuna ukulala nawe la uzobulele khona. Mawulala e-sitting room uzoza nawe e-sitting room, ngizolala nawe e-sitting room. Mawulala ekamereni ngizolala nawe, ngicela ukulala nawe ekamereni. Bese ethi nalo sisi wamawele hayi singalala sonke la ekamereni. Begcine ke manje belale bonke la ekamereni. Izingane lezi bayibeka uthi bayindlalela la, lezi engamawele bayindlalela la e-sitting room. Bayindlalela la e-sitting room ukusho ukuthi bayindlalela phansi zala. Uthi bobabili labo sisi, usisi lo wamawele nalo wanongoma balala elokaneni nesoka la. Balala nesoka la ekamereni. Walala isoka lathi lona ngalala phansi la lendlala ispontshi. Abanye labo sisi bobabili bazolala embedeni. Uthi lo sisi lo kanongoma ngathi mina ngizolala la phansi nawe la phansi, umama wamawele uzolala la embedeni, nangempela balala ke la phansi. Uthi ke lo bhuti sebelele nje ebusuku, hayi avele lo bhuti uthi kaqala mthinte lo sisi ke, hayi bethintane beze ucansi ekhona lo embedeni, hayi beze belwenza ucansi ekhona lembedeni. Uthe suke lo bhuti mayeseqedile kulosisi lo embedeni, uthi naye afika lwenze naye. Uthi lo sisi mayenza ucansi nalo sisi lo bhuti nalo sisi sembedeni umama wamawele, uthi wathi engakaqedi nami ngase ngifune ebuye ezongiphinda. Uthi ngendlela nje engangimuzwa ngayo, wathi engakaqedi nosomela ngase ngifune ebuye ezongiphinda ngoba ngase ngihawukiswa lento abayenzayo. Uthi from lapho ke bavele bangabe besaxabana nomama. Kwaze kwasekuseni wavuka lo bhuti wayiyela emsebenzini kumgqibelo ngoba wayesebenza ngeweekend, basala bobabili labona. Waphinde wabuya futhi ntambama, baphinde balala ndawonye kwayiso leso. Uthi lo sisi indlela ayemthanda ngayo lo bhuti kwaze kwaba ukuthi bathathelana inamba nalo sisi wamawele, bathandana nalo bhuti, bavele bazana from lapho. Inde le ndaba kodwa ngizoyinqamula, but ikhona lapha epagini yango 2023 mhla ka 30 June. Isihloko sawo sithi usizi lwentokazi yakwaNkosi kwaNongoma eyaqambela isoka la yamanga yathi limqolile kanti yayilala nesoka kubuka umama wezingane zeso. Uthi ke lo sisi kwathi uma ngokuhamba kwesikhathi esezwana yena nalo sisi wamawele, ethi mayihambile noma sebehambile ngoba lo sisi wangathi wangakhona eMpumalanga lo wamawele. Uthi lo wakaNongoma wathi mayihambile kwaNongoma ebese ngoba wayesejwayele ukuhamba njalo ngama weekend eye eMpumalanga, njalo ngama weekend mayengasebenzi waye eMpumalanga, esexhumana nomama wamawele esho mayezoya ethi hayi kule weekend ngiyenyuka ngize eMpumalanga. Uthi ke lo sisi ubeyithanda kakhulu le ndoda yakwaNongoma le yakwaZulu leseMpumalanga. Uthi wayeyithanda, wayeyifila. Uthi wayeyiphi imali strong eyipha nje. Uthi wayithi mayeholile ayisendele imali lensizwe, iyasebenza na kodwa nje wayithi mayeholile ayisendele imali eyipha. Uthi naye wayengazi ukuthi kuqhamukaphi ukuthi ayipha kodwa wayeyipha nje. Uthi lo sisi umeyile eMpumalanga eqondane nalo mama wamawele. Uthi ke kwagcina kwaba umkhuba wabo nje ukuthi mabeqondene beze kule ndoda yena lo sisi nalo mama wamawele befike belale ekamereni lelodwa nale ndoda iyenzelo le ndoda ibuye yenzelo ibashintshanisa kanje. Uthi yayingakhathali ibashintshanisa kanje. Ngesinye isikhathi izingane lo sisi belale nazo la ekamereni bezendlalele la phansi.
bona sebe ezedlalela phansi lo mfo elale nalo zikhona izingane kusho ukuthi ke zayisencane phela kodwa kuyilokho ukuzingane nje osengangena ngisho crash. Ayike uthi lo sisi into eyenzeka lo bhuti wayiqonywa nje kakhulu, eqonywa nje impela ngoba wagcina yena lo sisi nalo mama wamawele uma kukhona intombi abayibambayo base beyilwisa bobabili intombi yalobhuti mabe mhlambe bethola nje inkulumo noma bethola efonini base beyilwisa bobabili leyo ntombi. Uthi ke lo sisi kuhambe kwahamba kwatholakala ukuthi khona omunye umisi osemithiswe lo mfo, osemithiswe uZulu, omunye umisi bathola ukuthi khona umisi othandana noZulu waze wamithisa. Hayi bekuthole lokho uthi bemfonele lo misi bemthukeke bethuka intombi lesimithi soZulu. Uthi lo sisi kuhambe bagcina baxabana nalo mama wamawele, yena lo sisi wagcina waxabana nalo mama wamawele ke manje baxabana bangabe besazwana bablockana badelethana nezinamba bavele bablockana nje kangangokuthi base bengasaqondani ngisho beyeMpumalanga babengasaxoxi. Lo sisi mayisuka noNgoma lo sisi waNkosi eyeMpumalanga efike base begejana nalo kangangokuthi base bengasafuna ukubonana ngoba babebona ukuthi masike sadibana sizolo. Ayithi lo sisi ngathi ngiyafika eMpumalanga ngelinye ilanga ngize kulo bhuti kwavele kwafika enye intombi engingayazi, kwafika nje enye intombi engingayazi ikhulelwe futhi leyo ntombi leyo. Ayi uthi bathathana ke naleyo ntombi washesha wabuya eMpumalanga ngenxa ukuthi wayenyanyile, so yamkhuza indoda mayithithisa lo sisi yabona yachaza lensiza ukuthi hayi mina ngiyayiqonyelwa mina yabo. So lo sisi mayithethisa lentokazi entsha angayazi eyafika ekhona ayibathathana kwaze kwabuya ahamba lo sisi ubuyela kwaNongoma. Uthi ke lo sisi uthe mayise kwaNongoma kwathi nje kungamaholidi wathi uyamfonela uZulu ethi uyayifonela le ndoda ayingayithola, ethi uyayifonela engayitholi. Akasakwazi phela ukufonela umama wamawele manje ngoba bablockana abaxhumana ndawo. Ayi egcine engasazi lo sisi ukuthi kwenzakalani. Uthi ayagibele eMpumalanga, mayifika eMpumalanga endlini yalo bhuti kukhiwa akekho lo bhuti. Uthi akasazi bathi uzomtholaphi, uthi akazi lokuthi uzomtholaphi. Ifoni yakhe mayithi yamfonela ingene ifoni yakhe. Uthi abuyele emuva lo sisi ebuyele kwaNongoma walala eMpumalanga wahamba obhuka vele uyasebenza. Uthi wahamba obhuka mayivuka ekseni wabuyela emuva waya kubuka Nongoma. Uthi hayi mayithi uyamfonela lo bhuti lutho, mayithi yamcinga lapha ezinkundleni zokuxhumana lutho ku Facebook ikangekho vele lo bhuti. Uthi hayi uthi ngivele ngidinwe lo sisi, uthi ngidinwe ngicasulo ukuthi lo bhuti kushuthi le ntombi usowahamba nale ntombi ngoba phela uthi kwaze kwaphela ngazi noma u2 months ini akasaxhumana nalo bhuti, akasaxhumana nomama wamawele bablockana bathukana, akasaxhumana nalo bhuti akamtholi. Uthi lo sisi ngivele ngidinwe ngidinwe ile mali yami engaka manje ebengihlale ngimfakela yona lo bhuti, ebengihlale ngimfakela yona ngimupha. Uthi ngivele ngithi lo bhuti shuthi usevele wahamba wayo yabonje. Uthi lo sisi ngivele ngibhalele kwelinye ipage lapha enkundleni zokuxhumana, ngivele ngibhale ngithi lo bhuti waNongoma kwaZulu ongiqola imali yami. Uthi ngithumela ama-proof, uthi nansi imali engangimboleka yona ngithumela ama-proof. Kubhalwe ke lapha enkundleni zokuxhumana kubhalwe ukuthi lo bhuti waqola lentokazi. Kushuthi luhamba udaba luze kufike kulo bhuti, kanti lo bhuti usesibhedlela. Luhamba udaba luze lifike kulo bhuti. Lo bhuti ebese ifonela le ntombazana
esesibhedlela ethi hawu uyazi lapha abantu bangikhombisa ukuthi wena ubhale kanje ngami yini kwezenjani bese ithi le ntombazane hawu ngani manje kade ngingasakuthi ufona ngenye inamba lo bhuti ngani manje kade ngingasakutholi ebese ethi lo bhuti lento yenza kade yini inhloso yakho ithi thiyachaza le ntombazana vele alivale lo cingo ubhuti elivale lo bhuti ucingo bese kuthi intambama lo sisi afonelwe ngosisi balo bhuti bemtshela ukuthi uyazi ukuthi ubhuti njoba engasatholakali nje nathi sesibona lapha eGudla zokuxhumana ukuthi wena usumbhale kanje ubhuti waba sengozini yemoto no ehamba nabafowabo lengako Utrecht walimala sonke lesikhathi uhleze esibhedlela nje ucingo lwakhe lwafa lapho njengamanje usesibhedlela nje usumbhale kanje wakhala lo sisi wakhala kanti yonke lento ayenzayo lo sisi uyenzisa ukuthi usekhulelwe uyenzisa ukuthi ukhulela ingane yalo bhuti wathi mayesayithola ukuthi kanti lo bhuti ubese sibhedlela lo bhuti waKwaZulu ubese sibhedlela uthi ke waxolisa lo sisi waxolisa waze wafuna ukumthenga wafuna ukuxolisa ngemoto ngoba wayifuna ukuthi wayifuna ukuthi kuvele ukuthi uyaxolisa yabona uthi wafuna ukumthengela imoto sebexhumene sephumile esibhedlela lo bhuti uthi ngamfonela ngathi ngicela ukumthengela imoto ukuze ebone ukuthi ngiyaxolisa ngempela wanqaba lo bhuti uthi lo sisi babuyelana kodwa bathandana kodwa kuze kube manje udokotela lo wasedandi kuze kube manje udokotela lo wasedandi akazi ukuthi intombi yakhe yamiyekelana ngoba lo sisi ngesikhathi ebuye eDandi ngo-2021 kade March kade evakashela udokotela wavela wabuya nje wangabe sakufona udokotela mayithi uyafona udokotela engalibamba ucingo mayithi usend message udokotela engalibamba ucingo wazwayeka nodokotela kumanje akazi udokotela intombi yakhe yahambelana behlukanelana kanti intombi yayihlanyiswa yilo yabhuti kodwa ke kumanje babuyelana kumanje uthelo sisi bayathandana ludeke lolu daba kodwa bengilinarrate nje imnqithi yakhona you can go to MC Media SA ulufunde lunjengoba lunjalo ukuze uthole ukuthi abanye abantu besifazane bayihendlisha kanjani izimo abasuke bebhekene nazo. Thank you.